Tutani kan rakchim ding mi hi Korea ral thok nak kong ase. Chaklet lang Korea ram ni karchu tongka zakua somwa in tongka zakua somwa thumtiang ral tuk nak arak thau. Korea ral thok nak asilowa Korea 6.25 ti mi chu tongka zakua somwa in tongka zakua somwa thumtiang Korea rama tlanglei Korea le chaklei Korea ti in ral anrak ituk nakha arak se. Tongka zakua soma June kulen nga ni in ral chu anrak itui tongka zakua soma thumkuma ka dei nak minsen an thut kho tongka zakua soma thum July nukulen sri ni a hin ka dei nak an tu kho na in nin ni tiang kap ni kara ka dei nak tak chu a kho lo an ram ni kara hin ramri 38 degree parallel ramri a mi chuan ramria chun hin ni tiang hi ka dei nak hi a pa ton langmang valairal pi pani nak adi nu hin chaklei Korea le tlanglei Korea ram na I an nu le ya hin ramdang mi mitam pi an rak ithlak hi ramdang mi ani thlak nak in chun ral tuk nak jong hi arak chu nak hi arak se hi ral tuk nak a hin tlanglei Korea na I an nu le ya hin China Soviet ram na ni andir kap na I tlanglei Korea ram hi UN abik in America nani anrak dir kap vena Japan kutanga arak phancang mi Korea ram pi chu Ralpi pani nak adi nu Japan pol ansung an khan nu in lot nak a ve mi ram arak se Korea ram hi somthumret degree parallel in munni a aithen hi aithen mi na pol hi Soviet le America ni an ukho nak dinga hin anrak izom len churamri in athlang lei pau hi Soviet ni an ukna I achak lei pau hi America ni an ukve na Korea ram hi Japan kutanga anrak umlio thongka zakol hlei ko kumlio a hin China Shanghai kopi a chauza hi ramdang lei in anrak dir ve chu chauza anrak dir lio a hin President na anrak tim mi hi so man arakse valairal pi pani nak adi nuwa America ni chun Yesu man chawza chu an hnon piaki tongka zakua somli riat longa hin election itim nak antu piak than na valai chung ral adai nu tongka zakua somli le pariat kuma hin Korea ram chunga nol ngai nak angai mi ram pani ahun chuak tlanglei a hin communist thajang athong mi democratic ti mi ahung chuaki chaklei a hin capitalism ti mi choli nak a ur mi punram ahun dir ve hiram ni hin Korea ram pumpi hi kanma ta an sidi na ti mi ro nak anrak nei ve chaklei ram chunga hin communist a ur mi le atan tu pau na chu fak pi in anrak rem na tlanglei an hroi tu asimi kim e suwa ni hin chaklei pol he ifan ding le mun khata umti coding in tiplam nak arak nei I tuk zong arak tip na hiral tuk nak arak thoklan deu te a hin kim e suwa ni chun chaklei pol na chu mun khata ifan I communist tang a umti ding in som nak arak tu masana chaklei pol ni ramkhat ifan ding chu andu ngai ko na in communist upung tang I kha anrak du bak velo chuti chun tongka zakua soma kum June nikule ninga ni a tlanglei raka pol na ni chun anram ri pi chu an vun lon chal ve tlanglei pol hi Soviet ram le communist ram asimi China ni an nu le in anrak dir pi na raltuk nak avun I thok bak chun UNP ni tlanglei Korea I an kopi penyang chu an hon piak chol ve na asina in UN ni sol nak akol mi phuntam pi na chu Soviet ram na ni an hnon piak ve na cha anrak boi ngai na valairal pi pani nak adi nu a hin American ram ni aral kap tha sang pol he athum bang na tika hin America cha chun ral kap pol vathla ding chu arak I har ngai chulong la America ral kap na chu training tha te pek lo mi pol na kha tamtuk arak man na cha hin aral ka pol tamtuk anrak thi na chu Korea ral tuk nak adi nuwa hin valai chung rammi na ni ral ka pol na hi ral tuk hlana
training tha te in pek an hau ti mi hi chewlong in an rak ifiang chuti chun chak lai Korea ram ni chun ram chung kumtling changmin pa pok na chu ral ka ba lu di ding ti mi order hi arak cho thai nak jong hi arak se Korea ram ni ai than nak kong thongka zakua somli nga mai ni riat ni a hin Nazi Germany pol ni vlei pi thai inral kan sung chang ti mi thong that nak an rak tua chuti thlathum aro nu August thla a Soviet ram na ni Japan chu ral tho ding in thong that nak atu I Japan Empire asemi Manchuria chu arak tuk chol khatleya America ni Japan ram Hiroshima le Nagasaki chu atom bomb arak thlak ve Okas nira a hin Soviet bol ni Korea thanglei chu Japan sinin an lak kho ve tongka zakua somli nga September ni ret a hin chaklei Korea ram ri a hin Japan ral kap na ni America sina an riam nam vial te an rak chia di ve tongka zakua somli nga December a hin Moscow kopi a ramdang lei minister pol chu ton nak an ngei chuani ton nak a chun Korea chakle thlang hi mun khata ifon in ram thong ram li ni kumnga chung thi roi na se ti mi bicha nak an rak nei zunu chun Korea ram chu Soviet ram na le America ram na ni an rak ukna hiliwa hin Soviet le America na I an ro nak chu ai kha lo tika an bicha chiami an chai khan chiami vial te chu an rak ro di than chulong man silo in Korea ram mi pi au khun nak le boy bai nak rong zonga hin uk nak he fak ngai in arak nur suan tongka zakua somli riat mai ni ra a hin chaklei Korea a election I thim nak an rak to piak na July thla a Yisu man chu president a an rak thim tongka zakua somli riat okas ni leinga ni khan chaklei Korea chu the president of Korean ti in an rak dir khatleya Soviet ni auk mi thanglei zonga hin ram dir nak nol an pek ve na I tongka zakua somli riat September ni kwa ni a kim iswa chu ram hroi tu a an rak thim ve chuti chun an ram chu an rak dir kho ve hinha ram ni hin Korea ram pi za te hi kanta asi ti mi ro nak an ngei ve ve tongka zakua somli riat kuma hin thanglei Korea in Soviet pol chu an kirdi tongka zakua somli kwa a hin chaklei Korea ram in America ral ka pol na zong he zapi te in an kirdi ve na ral arak tho nak konglam tongka zakua somli nga April ni lei ni a hin American President Roosevelt chu ro lo pi in arak thi chutika ama ai a Vice President asemi Harry S. Truman ni arian chu avunchan Truman ni chun Japan kopi na chu atom bomb in athuat na I valei Ralpi pani nak chu arak daiter Ralpi adi nu zonga America le Soviet bol chu aningiar pengi ral tiang an rak thau China rama hin Chanki sit le aminung pol na chu an milu an zor ngai changcha a Taiwan ti mi ram me te akin am vai dup China ram chu Moscow I communist ni auk di na communist ram ahun sin hukin Soviet ram na he I hoi kom nak an rak ngai chuti chun communist upphung chu ram khat nu ram khat akar chin leng mang hiliu chan rong valei Ralpi adi ka rong I ram I thit roi nak athat lo liwa hin communist upphung akar solai ti mi hi America ni aphan cham mi chu arakse hitil kham kho nak dinga hin Truman ni ramdang lei I minister pol I an lovil te chu arak khen di na chuthil athen nak rong zonga hin ni tu ti mi zong hi arak cho pha nak hi arakse thanglei Korea roi tu kim iswa ni hin chaklei he mun khata ifan ding hi arak du rin ren ama ni chun Soviet roi tu pa Stalin sina avakali ifan kho nak dinga bob nak avahal Stalin ni chun chu abob hal nak chu to na arak il na in
anuwa chun arak chawlan than kim isua ni hin thlang lei ni chak lei hi kan nam masalo ti mi hi Stalin ni rakan thai pi se ti arak du chun ai then chang mi ram ni hi ram khada ifon kho nak dinga hi phun ni kan tu mi ral kan tho nak jong hi city mi hi Stalin ni thai pi ding in arak du ngai mi chorak se thlang lei a hin Soviet ni athi in riam nam pol an pek na chak lei ram chung zonga hin mingia tu hi Soviet lei ni an rak thla na chak lei Korea ram i Yesu man chawza na hi an ram chung i communist aten tu na le an zup rai dek lo mi po na chu fa nga in an rak rem na i an rak tha na hi liu chana tongkot zakwa som li ret April in tongkot zakwa som li ko mai thla chunga hin jeju ram a mi pi boy bai nak ronga minung thong lei nga in thong som thum kar rong an rak thi chuka stick chogi amin lose zatuak pra leng an rak thi a then minung thong som li rong chu pongkam Japan rama an rak thli zam na ral ituk nak thlang lei Korea chu Soviet ni bop nak an vun pek na i chak lei Korea ral tuk ding a hin tiplap nak special an rak ngai tongka zakwa somnga June nikule ninga ni a chun chakle thlang i an ram ri a chun ral tuk nak tak tak chu avun i thok hi a hin thlang lei Korea ni direct bakin an vun nam masana thlang lei pol chu ral tuk avun thok bak in atom tom in chak lei ram lei a chun an lut thua ma na chak lei ram na chu ral tuk nak threng motopol an ngai loi hriam ngan threng ka nak mai thal zong an ngai lo cha hin azai timan in an kham khau na lo thlang lei ral kap pol na chu tom tom in an ram chunga an lut thlom na ko na Seoul copy an lak chak lei an president Yesu man le a chawza pol na chu Seoul copy a an rim ko ti mi ka fiang te in an rak chim na thlang lei Korea na ni chun aran nak in an theng pol he an nam na i ramri he ai nei mi Seoul copy chu ti nung dirmun a ahun phan chutika chun July nikule ni sri a Yesu min le a chawza na chu Busan copy a ani thial July nikule ni riat jinglei na ji pani a Seoul copy chu thlang lei ral kap na ni an lak kho nak nga lo han tiwa lei pi chu chak lei Korea ni bom in an rak po i an rak ro di hi bom pu naka hin lei chunga ral arak sam mi minung zali rong an rak umi chu chunga chun minung zakhat leng an rak thi hironga hin Yesu men chawza na chu an mi people ni an rak du lo ngai na hi lei an ro nak ni hin thlang lei ral kap pol tlompal chu akham kho ve na in chu ni thiam ma chun Seoul copy chu aning pi in an lak kho di American Idol nak thlang lei Korea ni chak lei an tuk na ti mi kong chu America ni athai bak in Truman ni meeting direct in au chol na i Korea kong chu an chai chol thongka zakwa somnga okasla a president le ramdang lei minister pol na ni an chu pi mi agenda chu parliament pi ni alung raklin pi America ra kap cha a US dollar lei ni billion manak nol parliament pi ni arak pek Ralpi pani nak nu in America ni ral kap lei manding mi paisa hi tamngai arak thum na asina in atu chun tam tak tak bak manak nol an rak pek than na Valairal adi nuwa Japan rama America ni aral kap achia mi donglais mass author chu chak lei Korea rama ithil ding in order avun pekchol UN bicha nak tongka zakwa soma kum June nikule ninga ni a UN parliament pol ni thlang lei Korea ni ral an thomi chu an ton piak na tongka zakwa soma kum January a UN parliament ni Taiwan chu China palaya an chaw hlan i chu Soviet ni adu lo cha buai nak tiang an rak phan UN ni chun nikule ni sri nia
Korea rama UN ral kapol thla di dingin bicha nak rakto chuni a chun President Truman ni vanlong le tilong ral kapol na chu direct bakin arak thla chol vena July nili a Soviet ramdang lei minister ni America hi chak lei Korea IO a ral atu tia arak pu ve July ninga ni I achang mi ocean ral tuk nak chu America le thlang lei ral tuk nak ahram thok chem arak se Japan lei in arak ithil mi American ral kap pol na ni thlang lei pol ral tuk nak thek kham ding le ro dinga hin azai timan in an thiam nam ni arak tit lo hi oman ral tuk nak a hin American ral kap zale somma an thi hliam atur mi zong an umpina anung in an rak tlai mi na zong an rak na American ral kap pol na chu nuwa an tol thloma na I thlang lei ral kap pol ni an vunnor thloma na nilaili in nikule nikhat ni tiang hi abepi asingai mi sakhan a umnak tain juong kopi a hin tain jon ral tuk nak chu a hun chua thlang lei ral kapul ni hin an tei na I ral boy William Day chu anung in an rak tlai kho thlang lei Korea pol ni anung in American ral kapul an tlai mi na laka hin William Day hi boy big boy chem bak arakse chuti chun thlang lei Korea pol na ni chun an tei thloma na I an nor choma na chuliu cha na American ral kapul na chu busan kopia tha tak tak in ral hausak nak chan tha an rak ngei man ve busan kopi chu ral pol ni foi te in nam kho ding ar city lo September thla ahum phak tika chun thlang lei pol ni chak lei Korea ram tampi chu an rak lak kho ngot di na chak lei Korea le America pol ni chun busan kopi in mengzale somli vel chum tiang ronglong khi an rak ukho chang busan kopi hirli pongkami a ummi asitika hin hriam nam pol vun chat nak ding le vun phur nak dinga hin arak foi ngai mi munma pakhat arak se busan ral tuk nak UN ral kap na chu mun ki ba aral kap na attack di na I chuti chun arak chia di na khatleya thlang lei Korea ral kap na ni aral kap na chu group plia athen na I abepi in UN pol an ral kap nak deuh khi arak ngiar tar na chutika thlang lei pol ni UN ral kap na hi zaya an rak rel lem na lo group pli ani thani chu group pli a chun pakhat le pakhat ipe tlai nak he arak har sangai chuti chun chan aruk avun kal tika hin pakhat le pakhat ani bom kho satti na lo Soviet ni hin America I atom bomb hi arak ti pa ve cha hin athli deuh ken thlang lei pol hi bom na arak pek na chutika UN chu wanglong aman kho cha foi ngai in arak tei kho na China ni hin thlang lei pol hi tang lei long in bom nak hi arak pek kho ve na America vanlong ni hin thlang lei pol hriam nam an lak nak an lam thlon pi chu fak nga in arak hro piak ni na tlakat chung fak tak tak in anika I kap ni le in suk nak tam pi he UN ni chun teinak arak mu Seoul kopi an lak kho than nak September nikule ninga a hin UN ral kap ni Seoul kopi chu an lak kho than kopi chunga hin chan saw non anika nuwa kopi chung I in tha deuh chu UN ral kap ni an lak kho cha hin foi ngai in an rak nam kho na chutika thlang lei Korea ral kap na chu an ram ri leya an kir than I chuti chun ral tuk nak chu arak di Soviet roi tu pa Stalin ni chun Soviet ram chungvel te meeting au na I thlang lei poli ral an sung nak le ekchi an rak si nak pol chu arak chim len na